Nimbola binaka isa binakabalibo na naman ni siya mamay. Iya, kausawa pa ang bulat ko. Nakabalibo. Kaya rin mo sa tinga pa kalilay ni nabiya malumuti ko balil na nung ko mona liba-liba. Yaw maraw nga ni sasya machukmay na nanda ngonelewa bulan to kay. Surat iti kumay menda may vital no bate na sing binakanikwa. Nakapakalimsara na naman ni siya mamay na sing binakonggo. Andar siya masarati ko na bono bakturangan na sana bakturangan matwata. Be toro chika na ngononggo meu wakambula na vendel niya tamu kaya sar na nonda bano may piti tin kaba na nonda sana da maraw sara na sing binakanikwa ninda na siya masarati ko lambasa bano lewe. Meu sambula siya bikim ni kaya na biyo kani au nitaka ni rong benakatika na biyo liba-liba kaya biyo sa tiko yani di biya babalat tiko balena nunggu mona liba-liba yo marutaka ni rani kiro sempate ni kinanonda bulan to kai ulam mila na itini nagibak madal tiko koy weekend na sino binakanikua baka binakasara na nomo ni siya matiko may menta may bimbulong waditu nando na ulutanga binaka sara ukila ni bimbi sar weekend na maramay to okay menda vital no taka na ulutang ko ni ulu may pakawasa pa mataltak chukani na ro na mata sawoti na ding ni no ulu baka biti baka to weekend siya kanito kunin ni duwe binaka sinduwe da ding nga tiko weekend iya may baka ni na ulu baka biti da kilite ni kina ni na ulu do baka yang tak na nonang kasi nangono makawsara iya kani maraw ni bunga weekend se baka yang tak nga na kuti ni ulu baka ngo kono no makina mendo na vula itu kina vula chulay menda batikina menda may vital na takatudo sul baka sama membaleta na ulu baka biti. May baka nga ni sasya matikumingko na nanda ngonelewa ni puno pagturanga do matalewu and then ronga da matikin na sere singanda mo abanua mentolaba na nanda vitala na nikwa. Miyaw sambula siya.
Sa rong-rong pinakatira na seri totoko ya inda marutaka ni kuchikenta sarangani bakandua kina sana bakaturanga madhuata bakambula sartiko biri keda na sema tiko bakanra na sana bakaturanga madhuata na kabi binaka ni singani ko sauti ngona ono na rusanga bulkanto na miniti na nonta bono mai biti na ikatin kaono tiko ni singani bula duki na bula bakabiti enta kila binaka na bula o Julai bunga bikim ni sakilati kung sa karoni madao ni nonda vital no tiu kana ulu tanga ni ulu bakaviti sembuini nga wanding taka me bulongo me bula saranga bakatamba kindua ena kana vital no takiti kuna ulu sen wala nga bikenda na marama erna suriti taltik nga may bida na turang er buini nga toto katalanga au sa maru taka saranga ni sa hotel tunga rotel na madao ena nonda vital no tiu kira na bulang era sema tiku mai na program pinaka balebu bike munina sema tiku mai na bibi wose di bibi kalunganga taki na wose di bakambula na wose di bebe kani dhambi tiku mai na ibata batango au maro taksar bakale bunga na itamba era baka utiku mai na itamba ni sona nonra tumbu marama sona tumbunra baka utiku mai na itamba na nonra ngoni baka mau na tin kadio basanga bulu tin kadio lim sanga bulu sa maro takandina ninda rele sutiku ya ni kuwa sa wara ki kenta sar tengangona nanda marama bulangi ula mila na itini men sana baka bula sarwa bula sia ula mila Tambul sia. isa bula binaka tiko di kuwa Iyo. isa ronio tuko na nga may weekenda na tiki viti mando ni siya matiko mikina ni kuwa ula mila Au semti ang may balballe bui bude sa matwata. Ena dalabono ay ilay tinga ino na nalemba settlement. Nito bono ti ina donga na orkisi. Bidal tangan ena pale makani bali usar. Ti nga ba matawita man di bata gini. Binaka vale usara rani ba bula ba mai beiron na bio kanira sema tiku meni kuwa so oni bio kani tiku so talanga oni buli bata era bakam buli tiku mai bike muni Yung sa bulsia na bakti ang nilay tini au ambari siamba ti tin avetio iyo na bula chulai yani ona ambairu sa bulu ina arus sa bulu au ni chulai ona ambairu sa bulu ina au kitinga di balballe bebe sa madwata au bosti ngai na ano abewa i nandongo madwata. oh santin ano kabewa Iya. sa totoka mambul sar tiku bir na sema tiku mai nanon na korni basu nanon da marama bulangi na yanu totoka o kabewa na tikino nandongo Sabi na valib sara. Ranyo, pamadal ta kamanta nga may weekend na kuribulu ta mando niya bulikin na ulamila. Au bau sa tobola ti inalemba na settlement inalemba au edonga na oribuli ti ngai na oribuli ngali idea na nalemba primary au tebubul ma ina na kindergarten kada na kasiwalu kau to subir na secondary school au buli na lemba au fo buli na fo betolu na fo muit. Hindi na.
Pakata manda na ni makani ulu tanga cinggon na ulu bakaviti ni obuli tiko na kornibuli weira na India pakata ba nangona ta manda sa tek bu ulu kina bakaviti ula mila. O se kalasitol. Sandina. O dia ko tiba na ulu mune na no kalistolu ya ula mila. Magsarali matala me do ilati nga ni do otibiya nga no kutata. Sasandina. Isa na lebu na ngon era bakarong chukumeni kuwa era na kaisa. Ono kalistolu me ka bata butuma na rere ulungu na lebu era na bakatarong e umutanga na mutuku na mengoro bakasamta kaisa. Na kalistolu bata butuma na buli-buli ni ulungu. Bakataba na nomu lebuli kornibuli ni India. E sotale na ngon era ulu bakabichi bakatakiko. Na primary na redresser ni tarata yun ni tala nga na secondary school. O narata ba ale mo na kiti ni Se totoka din na nabewa siti kumayo ulamila weekend na nona se koti sar baka viti ni sa kalestol. Totoka din ni dare na ding ya sa baka numalis yung ko o dia ko TV ko weekend na baka rong ti kumay. So weekend na baka samtak talaga ayo mo nga se kalestol o baka samtak ti ko se na era baka na dokilatu ko se piala kati kinangona leo weekend da nakilavi nakatiko na vosa-vosa da tukuni mai se da tester nga na ulo ia na ngone ngo anda merong ada chingo ni bule na korni buli ni India ia sa ulo tiko bakaviti ena ngone se laki buli kina vikim ni na sema tiko mai ena ndo tale na ngono ngo ena ngai sema tale me kinokoya um, ena nona mona liba-liba o klani sema tiko mengo ko may bali-bali levo may bono levo na nitaki ni na sema tali moko se na babala tali beka na mona liba-liba may maduata kaya makasora sema tiko beka may lambasa o nitaka ni na babala tali may na mona liba-liba ngo may makani tawara ki ko tiko may na sema tali may sakani marau ni da may bitar no tiko ni kuwa na ulutang ni ulu bakaviti siya ng buininga. Pakamadal takatiko koe ni ngone leo ni bali-bali lebu madwata kawas talaga na tikina o nandong na san talaga madwata na yun yan o kabewa. Dababi ni binakatiko ko may Chupili Ralulu Simmons siya matiko yung kokoy na sigo binakatiko binakabali lebu Chupili na nomu vise matitiko be raso na ngone ni abono lebu na bida na singa sa chinggoy matanda era na may nondo bulang itiko. So ngone leo ni bua so ngone leo ni taon robe so talaga ngone leo ni matwata. Da babi ni binaka ni rato siya matiko may na nondo ngone buli era ulo baka viti era siya masarti kumain na nonra korsar nga may bono lebu. Do bula binaka na kada may bono lebu. Gosa semtal mengo ulamila ulamila ro ni taman talimanda na nomu relesu na nomu kotsi makapiti ni osake kalastol mamadal talimanda kina ulamila eu sei que te quis do dei au si do si eto nga meu koves yo no kutata do makanisi at me mami koves se ulumbu do si eto nga me mami oti se bomak me mami tarabula me mami buninga. Sandina nak vale bula mila bakataba niyo bula maliway tu na ngwan beka ni loma sombeka na ngwan talanga ni viti ra ulumbale sa ra ulumbuki na nomu sa tumbo takitiko ngole may bi ko so na yalo mo bakatakir talanga na buki tiko na ulundra Iyo doktor na vale mo nga no si ate mo nga meu koves ina se ulumbu. Iyo do tobol to nga vele ko drano kutata se drano kune di resi ave mo buninga. Sulta ini o basi.
Pinaka vale mula-mila. Sado mo tsaranga baka matuwata ya. Sut ini, oy. Iya. Arong-rong binak sarangami kim dalawa kada tu may matuwata. Sambil sarangami kina mas maka makamewa. May nandongo na sut ini ko. Pinaka vale mula-mila. Wala po na nung sangoli na secondary school. Ron di ba madala mo damikin na nomutomana chika na ulo ba kabit? Na secondary school. Secondary school mafumutolo au maoti baltani masa sunangon na kadto sa bao da bede kuna sir kaya ya la ribuli ni sakai te bule fum na secondary school doro sunangon da ubera rentau balti ribuli. Ara meni oti ina ka okay buni ngaviro fomu ba viro mani buni ngaviro ko ti arai ma tum-tuman litongan ni donangon are mata tinakito ko mani oti viro kala ifomu o kala ifomu vitu viro o sa kala ibuni ngaviro maina pertenyo malita ini mamna kitialewa sema head girl ina. Oh, isa totoo saranga. Wow! Pinakabaliw na no mo solibi ko na liu ni velita kibira na ngonelew sanga already ka ni nambimbi saranga mo ulo baviti ni sa head girl Iya. Isa. Wata na lo man yang bakyan mo head girl maro takatuni tadema binakatuno mo mbui nga na mo tiko boli kurbuli. Iyo. Sa totoo, totoo ka ko tulamila. Makataba so na itabi o baka itabi kini kornibuli. Nanonra sulebi kemuniso na itabi mbaka wirang gasnibuli. Baleto ni ulo baka biti. Ang bubay itabi mbaka so na meke se so mbaka na bi baka solo taki. Na matay serangan ni Thomas Selma ina nanuku mali pasal salta ini nabulang ito ay ngono ni prefect induction ko ti aray do lomani ba ini buli do nga na akisimbo i mena oribuli do sulto nga mebeya me luta ina tu na dalo nga aba buli balta na balta neto liu ni oribuli na nito perin sa do wanu ni tu nga beya ni naran ni aba basi na itabi sulmebe. Sa totoo ko baka o tulamila. Pinakabakalebu na nomu tutaka na nomu itabi baka head girl. Baka talaga kina nomu tutaka tiko na nomu ngonelew ni biti kena nomu dimbi takatiko na nomu ulo baka biti. Totoo ko baka oti. Sangai baka tapa ulamila na nomu sangolea ni mola kibuli na university. Rani ba madal takamada na program mo tabo buli tiko kine na ngonongo. Na nakau mategan ni semester ni buli au maday mamatela manda au sekitiki si kama iyon donde air hostess donde ibu awamo ibu ramur todo meu to nada ilo beli wakabu do tungelo maku iyo na ngau for movie to mai ina vale na abulio rada batala na Bachelor of Arts in Archaeology. So batataro na university, na USP, na FNU, karato bola ka may beyaw ni makan, ni dramakan ni offer ta na witi. To bola may beyaw, ebande buli archaeologist yan at isaray doon na oribuli Queensland ni sila Queensland University, Australia. Kau manilalangan na ani offer ni ani scholarship ba sulit nga man na kas dibuli or ratio nga ina na topus na makan niya cut off mark na journalism or rata ini tulunan raw out of 300 out of 4 na cut off mark bosi ata na scholarship kau maniwa to bolet nga ka laman ka mamitaron laman ka kau makaniado ba
iyo sa sulikama ina na TELS iyo taratio nga na Bachelor of Arts na journalism ito na Pacific Vernacular Language. Hindi na. Kusarngan ko na listo ni Torchungo. Ni semester 2 iyo na journalism si Tostio nga. Biro na koskiki siya utara bro nga bata na journalism. Oh, ito toko ba ko? Iya, nanumati ko lumila. Dasagan kila ni narawata may nanumubuli may USP na tandola tu na matin ka tu mabuka na wanga buka. So nangona ertondo kadi may na Fiji Airways. Ya nariribi na kani nombuni nga nung kulewa. Au saro ni ba kayo take uli-uli ni Fiji Airways. Au sana suli ko saranga mo sa buka ni matak. Totoo ka coach. Kaya maka ni makarong kumain doon ng boss level ni Fiji Airways. Kere mo ni nanumamay na ngonelewa boss ni kabewang ko. Na ngonelewa ni bali levo. May nalagi buka ya ni na Fiji Airways. Balata na doon ang buwini nga. Sa malaki dada ngina tu na lomo ni madaw sa totoo kan dino ba coach. Rere binakan dina kere ray totoo ka ba coach. Buli sarba ko ko ulamila. Kaya makasarawi ko mo narawatan na mukuroy. Kaya ngay kaliba kimain doon na tatandolong-dolong biak main na Fiji Airways au kerike mo ni ngwalikin dasiang ni kila nanamu tatanda mo laki buka natiko nga pinakabakalib na nomu wasya may nanamu tatanda ya iya may baka naman tuko na may nabuka na wangga buka nasinga na no ulamila katubitan na takatiko bat kero na nanggubulangi ero maramo roro ni kantaho ero katubitan na takatiko na bimbi ni ulo bakabiti kaira na buka na wangga buka dabo na nanuma ulamila bimbi baka beiko na bimbi ni ulo bakabiti beira na buka na wangga buka Vea iyo na endareray ngo internet dati ibiti na varte na nga na anda varte ina ve inratamat bibi madana ve danale na buni nga enda na ravi ina na tamata na mas na tataro na may ve ay bo ina varo ni na reray ni kon sa nan ra hairstyle aray matay nindo na na aray lesua biro na taro nga may miyo be nakitia leo ni ve no miyo na rereni kong be na iti may bono ada be ilay may bono ibe aray ina sa nakaira ni ra ilamay ina na ni ida may biti na matakali na buninga mo ilay nga may biti. Sakadi na sa rola mila din kay otong balik tumay tayo kumay na esa ni tahu ni sanando na recho kan sana kaya marama sarangan ni biting ko kit sarangan ni biting ko balatanga ng buini nga sa totoo kasar pinakabalib sa rola mila ya may nanumong digitakan na Fijian vernacular au rediti ko nanumo sa Pacific vernacular digita ka mo buli da na university rani wasema da ulamila na tabi bimbikin na nanumo digitakan na Pacific vernacular Nabibilo kundi nga na Pacific vernacular bata na bilingon tala opo tiyo sa besaw tiyo may sa lebu na naabuli na tamat sa dabi maluay tiyo na bata na talibon ni na bola mata na amba aray sa laibi sa nangauna sa dakay bebo sa ito po ina asin dabi chat ito sa lakutunga postunga babalangi arana ng bibi na nukutara aray meron yung buli da biro nga sobra nga na bosa may makalibo sa wala nga ni biti may bosa biro nga ni si sobra na bunwatani meron ni ilara tiyo ina but ebo ni dar ni laba ada anda kay labro do banua da sa tiyo nun da paasang sa ilara tiyo na non ramos sa bosa meron ni da nangaw naman da sa tiyo ina nabanua tani aray menda uni rere si menda uni tinon da basama niyo inda makani lewe ni tamat lewe di banu aray inda tiyo da basama inda tiyo darawat ina suna menda ila ina menda buli bro nga may ina ninayang nga menangaw na imuli
Sardina saranga binakbali sara ulamila no muase mai na tikina ya hindi na todo ko saya do mai na bibisau sa tikbu mai almi bak malua na nonton dui bosa ang kumanta na kami ko maro ta kasaranga ni bos saranga baka matuwata bos saranga na nomu bos saranga ni banua baka binibinaka baka lebu na nomu dondo mo bosa na nomu bosa ni banua baka binibinaka chumingo na bibakani bikimni kaya na sema tikumai werto na maram ni na mosi na maram ni sawa so maram ni kanta berasa mati kumengo sa bata kumengo dalingan ra gorong cik ngamai na nonra tali taka na nomu bos cik ba maduata bir matangara maram ni maduata rasa mati kumengo binaka bakal lebu na nomu ni bi bakal ngangataki na nona mai bakai tai bikenda ulamila na itine binaka bakal lebu ia ulamila na nomu reti ko na yang baki sa cik liu na nomu buli tiko na university o maro takatiko na nomu buli na ngonongo. Iyo, marote na maaliw sara. Sa totoo ko ti aurega na kemo itamba na baka na numi na non na singa na turang talay sambale rat sa lala sukuna au asarabe kina kemo itamba ni atamba tiko ni atamba sarchunga na matini nisipapa na Fiji Sun beka se Fiji Times te na nisipapa beka may USP campus roni pa madal takamanda na nomulin jigitaki monto wira na ngone oni tamba tiko bat kevi rule rota la ngone leon India. Yan na ngauna ti ngona ni Girmit sa na Girmit ti da may i Albert Park. Manduangan na siya nga utitoy oribuli malatiyo na CF aray na enduangan na ngauna mamindo lotuin na ni Vey Barabu ni Vey Madaw. Kalau sar may viyaw ento bay na lewain na may tarong yaw ilan na po sa Baindia. Kar may tarong yaw ron ni Baitabi bitay darua nangaw na ni perkara mamala may iso. Kau mani ba ayo sara roto wala ka may viyaw na makabrento na ato ro na sa uma na banulay tiyo ina sa nanodaro tiyo. Yun na ang meu da avoya meu waro ta inanga na nukuy sulu na masi. Kau mani ba ayo sara kau to da absar na dong na perkara mo kisi kau mani MCE na mani mo sa ba India mo sa ba alanga kau mo sa ba ibiti ti ngona ni perkara mo kisi aray meron ni Ibe malway meron ni ilati na yadot ti ngona ni perkara mo ara na kitira malewe na ti. Sa totoo makauti. Kito Manila sa Raisuba tole i Baitavi ina ka mulai drama runa Leonidia Oya umeke idurule tio ngatilo mame tambani balas salah setiwen na tamata. Ya nanong satu ko naman ko rin yung klan ako sa India. Ako sana kirikim ni sir ka kero matanga nyo o wasal man may ba India mayra na makarong tan so talaga lang India ran do makarong man program. Do matanga may napakambula nanon to wasar nga na kanda na India undi kila ni leon ni abuli man koribuli India o pala ko na din koribuli na Lemba Primary School pato ke na Lemba Secondary School. Ulamila kero madan yo bisa umada na mo bosa man ba India. Nimbula binaka na warong ti kumai totoo ba ko ti na may makita bitiko na nanda ngonele ulangi ngonele ni maduata totoo ba ko ti ngonele ni balimbali levu basu ti ko kinayani no totoo ko kavewa nda na wara ki koya men bosa man may baka India weekend dari na ngonele ko ti kun din bi ko na talendi talendi ni bosa buli di ko na Pacific Vernacular ayan nabi matanggali bosa na bosa baka Pasifika na Cook Islands bosa baka Cook Islands bosa baka Tonga bosa baka Samoa wil tilaki na bosa baka Viti iya na ngonelo taringan ko kila na bosa baka India o sa buli ko men doang ano na bosa baka India
nanon na viwa siti ko na siguro ni ko ni wawati ko mai sana baka romingo ko men wasya matamay na nona laki bakit tabiani en baka na numinin girmit en bulo me en yang baki ngango na pula ruang sauti totokan dina bako tumi biao chupili lulu na nona itamba unang kaito wala mo na banggarata nga na nona itamba men wasita nga yan chupili ke bakao rin beka na itamba ron ni vaduru mamay na nunggu mo na liba-liba men ron ni nanggay wasaya ni na kena itamba yo si baba ron ko na maramang ko lori manda ena sema talimay totokan din na ngonelewan ko cukup ko na tali dia dari na bira na daw buka na wangga buka endo ngan rebital nga bira meron daw libo na bosa merakla go bira matanga na buka tiko na wangga buka na Emirates bikim ni na sema tiko mai bikim ni na sa bonda na wangga buka na Emirates nindan daw bonda na wangga buka sa do tuku ni mai na wangga buka ngo erto cuki no ira na daw bosa bakar pea bosa baka chavani você baka Spanish, Portuguese, hado dabut kami na bimatanggali bos. Iya, kosarangan ko sana nunggu baka tutukin na ngoneleon ni balen-balen lebon ko. Sando doon sarangami sana lebu kaya na Fijewe, sebelatin sa kilabi na katoko na bosa baka India. Go, sapa ko baka ruming ko mena baka pula mata ni bera na wekanta, nonta pasutiko, me baka top boleh mendang amen taronga iyo ula mila ker bisa umanda na mo bosa kina bosa baka India kera na kenapa sa pa India ilaw ya na po sa pa lampasay bata na dui may pa ito batay inray bitilim don kan ilaw temo ba ba dasar kami na baka mbula sar nga baka India sanggay rani wasemay so nakawawasya nan rama ni ingirmit Uy, naan rama na girmito mapusta nga pa IBT. Ayo so nakaw siya na numamay na numubuli may na lema sarto awatong ko na numutaw bumelo may beach. Nakalate mo nga na ba na saraw-araw na namaste na namaste ba ay ba nambal are na bula they indra na baso indra na idea na dobiro na kaisehe aray ra tarongo how are you aray mas babalang yoy ano bal na endo kendo eneso ni tarmay na chikhe aray asi ati o bola ti o si do eneso ni tarmay bubu aray Yo so na pa sa India lalay nga ukilatu baka ngo mo kaya ni mo pamadal tekeo baka India hamnam namaste ulamila hamnam tarisi tumarnam konchi Oy. Sana kay so may makataba na sarabay ko ulamila Oy, hamarnam hay ulamila na TV. Rani pamadal tak may ba India na namukor ke namukor ni bas हम balbale bubuday sa madwatam reta hai. En kabewa? Iya, buwan makan matal sa ibala. Nabaswi amewa. Iya, kenapa India? Orang kilala ka na ibang makan dewa? Makan itu. Sareda, pinaka bulan mila, pinaka sa ano to ruka to na kanta to may lomay biti,
ndio sa may vadurumutan kayo lo masona po sa baka hindi may lambasa totoo baka woti binakabale bula mila na no mo baka nga takataringa na po sa baka hindi na no mo buli o bos nga baka maduwata na no mo kor may imbalimbali lebu orto talaga na no mo baso na tikino ng dongo era marota ka baka lebu na no mo dondo mo bosa baka India, bosa baka maduwata sangayo bulita talchungan ko na university na bimatanggali bosa na Pasifika. Bikan na baka rong tikumay marota kina beka me waseti ko ni ko ulamila na bimbini non da vikilay baka bewekani wasi bikan na tiko ibiti ni da bula be maliway tiko era tiko na India, era tiko na Roma, tiko na China randi kay na may tiko bata kaya bakanda bulita talanga na non robosa talanga er na marotak sar bakaliwe iyo bikim ni na sema tiko may nimbula binaka dalo bina Margaret Mary Campbell bula binaka choka peti Joanan kikim to talaga na biokan to sema tiko mingo may New Zealand sangol chuka na bakong bula bikim nito to kasar bikim to talaga na wekanda may Amerika sora sema tiko na Washington State baka talaga kina berto na sema tiko may Europe ngol chuka na bako binibinaka bikim ni Kensar bako sibi bikim ni na buli oti may na Lemba College na Lemba College siyang talaga ni mula sabi na Lemba Primary School gwa na rua na korni buli ya buli kina na nonda marama bulan do kay tamaro ta ka bakalebu na non na sulito ko na non na ngauna may bakang bulo to weekend sa andol tamani namaste bakay tamer sa wasem mayaw ko da babi ni binaksar bakalebu kim ni keda na biokani o ni tokol chukmay na program go na non na sulito na non na ngauna o ulamila na itini may non da bulangi na sigbe na kaniko di na to doko anasa ralongay bao ini nga re ang buini nga totoko bakawoti na non na sulito na non na ngauna ulamila may non da bulangi sigbe na kaniko babi ni binaktalanga be Chupili Simmons bakarong ti kumengo na non na semata may na ngoni leongo reribinaka na nona tamba toka baka na numi ni girmiti kay na baka na numi ni nona may na nona bulan na ngon turang talay sambal babi ni binaksar kina baka lewo be Chupili na nona semata may na ngoni leon ni mbali lewongo o ulamila na itini may nonta pulangi yan dalawara ki ko mena semata mengo mena may baka mo de weekend tiko tale so na nona wasilita tau na biwasya ko weekend bakang bulan sa tingin government tartala titilia bakang dia wasa binakabakalev sara na nomuni sema mai tale silimbarabi binakabalev na nomuni barong mai siyang talangan ni mulera kina na marama ngas ni buli mer bul soba meu sambula re mer bul soba binakabalev na nomuni do bito ko nito kumai program ko bikim ni na maramang kas ni buli o nindo bakarong ti kumay lambasa tao ni totoka o lambasa nakabali bubili sa Ramanga Motte Vandenberg buli binakatako nakabali bikim do na semati kumay Queensland may Australia danawara ki ulamila mena sematalmay tikinungonongo bakay buku-buku timbeka na norto wani bosa may bono lebu kendo mbeka boss tiko ni Digicel sa boss tiko mbeka ni Vodafone dodol me sa bako binakatak mbeka na wani bosa verto na kan to mi bono lebu yan na wara ki ko mena sema talimay binaka bakalib sarbi kem ni na biokani o ni ando tokol chuk mena program mongo wabi ni binaksarain vale bikem ni enano muni bito ko ni tukmay na bitan no taki ni ulu tangango na ulu bakabiti me bakao sa waseti kuber na bulangi ra may baita bitingo sa rongo na madao na non may positiko pero kaya may sita kachukungan na ding-ding ito ko weekend membaleta na ulo
Siang ken bale na ken may talno takitiko ng buininga ken bale bir era ulu porosi sera ulumbuki era siang sucindire rebinak siang da rebinak ken o koe ulumbuki o koe ulu koti baglalai o koe ulu sawelu era rebinak ken ia na program ko bakubunangan ng relesu baleta ng buininga se ulu bakabiti tikitu ni nonton bula nangono makau era ulu bakabiti ngana turanga o irta ngana marama sa tiki ni nonta bula na kau ito ke tamusakayani kaya na buna au ding takin na ulu tangango menta may pital no kin tapi bakong nga ia na bita na singa sa utingo au sarere kina na leo ni ngone leo sa fakut cuma na kenri tamba nir sa kotim nga Vikem ni keve na sa koti na lomo ni bita na sing sa oti sa ngol tu kaya ni na baka binibinak vikem ni keve sara me baka tukun chika namu ni na ding ding na nomu ni na koti baka viti ndona kai re re sia inga inga re na kena fasa baka bua baka matuata totoko baka oti ninda reida na rere binaka ni ulu baka viti ko ngana kina da marotaka na nona sema tiku mai ulu mila na itini na kabinanga ni kua marotaka baka leba na tol na kaloka na kabinanga ni kua postar chunga mikendo na ngoni leo ni na mosi ulu talanga baka viti buli tal chunga na university ni deva ndare dango ni buli na university ni deva na ngoni leo te risi roko tonga lebu ka buli tal chunga na university ni deva ulu mila na itini ndaro ni reda ni sono ngoni leo ni viti sa buli toro dake erse koto bolinga ng buninga. Godo na kau marotak sar baka levo, kau baka binibina kina na bubale na rok tonga levo na korbak turango na mosi, baka talanga kina na bubale na naitini, na koro mbali levo, may bono levo, ni rao kina be o ulam mila naitini, may boss ko weekend na sinubana kanikua, na ulutanga ni ulu baka viti. Vinaka baka leo vile kasar manga dono vinaka o ira na ngono makao ira na uvisa do ulu talanga baka viti kan do biro sati ni lesi na nanda bulangi na noa o vika rawada da buta sarchunga na turanga ngo baka do mbeka na wekana na turanga ngo sati ni lesi baka rongo tiku mai au na marota ka mikro na mi vitala noa ke do biro na wekana na barong tiku mingo se botal chunga ruana madao na bulo Julai enda na vital no takachuki na ulu tangango ni ulu bakaviti ke baka indo berto na wekana na turanga ngo sati ni lesi baka rong tiku mai mena ke vital tar me biao beleto bina katsaranga me o menda mai rong tala no anda sarap tal benga soni tamba erto na marro tiku norto bubale na totoka ni buininga ni turango bunga biken ngi ronga tangana buininga sadana da butanga me sati ni lesi do talanga na turanga ni rewa o na turanga ngo sa suritel chunga mena me baitabi labo turanga ni rewa nabungo ide na dorobo me Brisbane nganita rasingatali mano rasingatali sa bisurital chunga ni bua mena ngol talanga me mena me bitalano ya ulumila salis tal minggu na kanda na de kiti may bali levo ulumila seberangan may daba na nandaro bitalan no songo ratorong chuku may kero ni dabu tamandanga na de nomni tumbuturanga kena de tinamuni kerao Pinaka dai no kutatanga o emosi mokolati. Dai no kunana nga o kinsimerlo ale. Sa dole vida na bitadini ulumila. Kerangan yo unmute ya. Ito le ono tio nga eleva ruangan na tangan rumah tua beyau ka dobro na ya lewa kiti beyau.
Andina, isa vinaka valeu. Vikim dona tarot kumai na ibola mata sa dabuta mai o ulamila na itini na dei na tumbu-tumbu turanga kay na maramatinana. Erto leono na vitadini. Eva na ngone leo ro na tangani ulamila. Ito levanga, ito levanga. Oh, Ruang ido leva. eh, Oh, eleva. Ro na tangani ro na leo. Totoko bakoti. Vinaka valeu sara ulamila na nomu may bakay tabi ni ko kimi marota ka baka lebo nga rere binaktal nga nungguin nga pinaka. isa sebenarnya nga ni dabo na nandarubitalan no rendo man nga no mo bose ni biba kalo nga ngata kwir na ngonele ora baka rongo ting mena kabini ko membaleta na ulba kabiti Naka. Matani ba bilbila may doti be na leni may numu antir sing di uwa ba bilbila ten berti nga na alo na be maroro lo mandi bila na ba sauti to na au dei vael kakateena be interna kiti Menra endo na asi ana marrete na noda ito babaviti abibi na nabuibu di koda au tawabo ibuli na etarerengo ida na nabono da dermaina na noda rai tena anda bubuli tena anda na barete na be ina tamata. sabi na ko na kwalip sara ulamila so talaga na tumbu-tumbu era baka rongo ting may ni ko ulamila tum-tum marama ranindo man nga na mo wasi ni babi ni binaka biso na maramatina wilikina na maramatina mo ni and kena baka alang angata kitiko na ulu baka biti Naka we idra biau nga nana na ni maminay siya na ni maminaw mi barong tiyo mai au babil binata ni miau tiyo ni siya ni bong sing ni oa na nagbiau be susu wete na tena be kara bi miau ta betil na lumali bubale dina ni makal ni rawa-rawa makal ni ta rawa-rawa ni sa do berito nga be na ni balinga-linga berito nga na be kara biti na be kara birunga lumali bubale wete na be buiti nga be nana makal ni ta rawa-rawa birunga na ani marau wete na ani na me be maliwa iti nga na karabiti na bubale na rabiti na rakiti makan ni tabu na ngamiyaw loloba be mamina ngamiyaw sol-sol libet na lilo na iturang ni bubale. sabi na ka nakapalip sara ulamila na nomo bosa ni bakadaw-daw beiran na maramatina bunga bikim ni barong tik mena kabinang ni kuwa bakatal nga kina so naturang nga tama nanon rabi baka ungge titiku ni ronga daw ulamila ni ano mutata saranga ba ungge to na mumbuy ni nga Iyo. sa totokan din dari da lomo ni vale na kami na no lumila kerobitala no ke na maramang kasibula bakadengo bulo salote na walwalo ruwa na ulutanga itu kuno mo kwa na no tae kasa de ti ku biao no na tukuna ti ku lumila na bimbi na lomo ni vale mera rongoda kara reida na ngone na ulu bakabiti no da buta tali na bimbi mera rongoda kamera raida na ngone na ulu bakabiti do mandanong pamadal na tikina ulamila na ruwa na mala ni bosaya rongoda ke na reida na ulu bakabiti Nakanarongoda tena rada aray dui rona ay dui ina tena rongoda embo na dasaray ti imane ang una ti embo dasati ang unay may manda sa balibu na embo sa besaw tana rong-rongol tunga di manoda hairstyle ngunay imur ngunay may mada aray na buninga aray na rongoda wala tiyo nga na yakit na makanisa rada yana dui-dui indra na rada sarangay matardina
eso be so na randa boi na randa si atas serangamen rana oti serangabo arai. So randa letungan rana domo na tu vale muna nonra nra rai na nidra tarto na bulinga. Sentira saranga nakabali saro lamila maramangas ni buli bakadengom bulo salot bakarong sarchunga moko ng boingo musa buli binaka maramangas ni buli badengo da babi di binaka ni sureti me ulamila sa kaya bakatin kadiwa na bulo chulay na mada katumayon sa nambak rosa nga bulu musike mamitiko na barong chukay na kabini kuwa ulamila ni mami maro taka na nomo may tala no tuwi ke mami may baratak talanga na re-rebinak ni nung buhay nga kawakan day takakina be bunga be nang manele ni kuwa na marotaka ni mataka re-resar na koti bakabiti na non na ronga no may tala no kala rong siya naka bakalew saro lamila siber ni may daba ni darubitala no chukutal do nakao be wasea be na barong chukumay Eva na ba saka? total na kao be wasea ni siber ni may daba ni darubitala no be na bakarong chukumay Donaan na well kakate iti o nga na ay dolan na pamamas ra tumutubo eron na tidrarawan ni keti na iti o nga na nadaytobo ba biti ba itaw sabi nakabaliw saro lamila na nomo wasa ni biba kong geti ver na bakorong ti kumayo re tambangone ver to pato non rabaki bat keke muni iya ndora ka mo ka ulamila na no metal no ni ko may baong geti retale na ngasiraksar na no mo may biyo say na sino binaka ni ko binaka bakale ulamila au sana bako mo diani beke muni na ka binaka ni ko pabini binaka bakale pero no mitumbu-tumbu tumbu-tumbu turanga tumbu-tumbu marama na nonro yalo sia mero bakong geti ko lamila mo bakong buhay ngati ko nga. Sababi di binaksaray ni balebu lamila, lolo masaray ni bakalebu bal-balebu. na. Sabi nakamata ko mandaw lamila, lolo masaray berto bale. Sabi nakabalebu. Sabi kami ni nabarang ti kumay, and maro taksar makalebu na siya mamay ulamila, and kami nakadiko ulamila na itini, ngonelew ni balimbali lebu, baso ni kabewa, and sarva turang umadwata, na maro taksar makalebu na non siya maramay ulamila na sino binakanikua, may biwa sa ito weekend. Sa rong-rong binakadina na nona bosa baka madwata, siya nga ni mandwala ko kwe, na may bosa to kwe na sino binakanikua, rong-rong binaka iya, bikim ni nambera may, mena may tinital na non tabital na non sino nikua, and na rongota na madana sere, and na rongota to manda na tik-tik buni bital nongo na sere na singanda mo panu, may tinia na non tabital no, and na sino nikua. Nanda moto abanoa, oda
sa roro binakan dina roro sia nanto mondra na mata sere na koro turanga na sia kula anda babi binaka talinga berona turanga ro bolana serongo sebene rokon dua ke te vita na lao binak balim sara bikim ni keda na bio kanya na umli sema tiko mai na sig binaka ni kuwa da sema tiko na sana bak turanga o madwata da babi ni binaka talinga be na nonta marama bulangi ula mila na itini ngone leo ni balim lebu kabasu ki kabewa na sana bak turanga o madwata kero saba komodi tiko yani na marama bio kanya na kabina ni kuwa au sa baka ni tu ni na siya matal ti kumai na lo matal ni rona mada ko tumai na bital no membaleta na ulu baka biti sa nambu ni nga naka baka lew sar naka ula mila lolom sarain bale bale vero tata kay nana mo ta komanda Iya. naka mode Mare. sa totoka nakabali besar bikim ni na baka rong ti kumai au sa baka mo ti kuya na lo manindo na ya uongo and na siya mati ko kini kay Canberra kay Sername Australia and na bitala no membaleta na Palm Scheme na bitala no chukina siya mati kumikin na turangan ni Ron Rua chonin Roni Masi kay Dr. Lorraine Tulele baka talaga kina o Navarra leda na kandabu kay Master Kali Bunindilo na bitala no membalitira na bakanda era takatiko may Australia sabak mo diyan baka laka bikim ni mo taka